Nirmala Kenyam kanas diakin kontin lenka ruashni kanur online TV. Biakamal nirmala Kenyam. Ni jiram jidit kajan channel me kanur online TV. Amut kan konowo kalerban ngajan guasana del subscribe. Nirmala Kenyam kanas jalan kontin baru ini makling kajan guasame. Bana ruach kekui gadan ni ramke lugdang. Ramke lugjana nger mididalong rewech ke Ethiopia. Langare long lo langare ke national team Ethiopia kena Clemton County ke Ethiopia nger mangai ke long wimon endodien entama kajan gwasa me shete ke tasloach mishiben ke kuida ko chaja kwan rewich ka South Sudan ka club football commercial ke El Mariek Bentiu FC dung South Sudan ko belangerten ko jan shangare shaja nokke shaja ngi janwo aram kel medewi ladika ke jan gwas mentama chaja kwan elo chaja san no banger kajan club shal ke El Mariek rewich ka South Sudan ke Juba ko jan ngai ka ngare ki chatin kontla lede ko enjan mishore ngar ke enangar mishangar cha ken etel gol milede gol kel ki gol ro ki gol joko wunyam la ka lese cha gujan tama banger kel mebe club shal ke El Mariek rewich ka South Sudan bejaledika ka bomde ki ka langdo mandan en ngai ka kaje ana gwacho tin cha ken e she gol she kalet ki cha kapche janon ko jan ram bumbum mette ka skill mi gwa ki professional ka football ngai ka bomde ka ngai ka lwangde ana gwacho tino la gol tungwa la kaleda antama shigadan ni ramke lugde jen chaja kwan elo balangar kel mariek ka bawon yambo enono agenda ande linga jan gwasma ko taslan midilong ko shram kelok chaja kwan ka club ni South Sudan ko baka ngereka kalwangda keliu ajele dande linga jan gwasme ko rejenu yen biaja nyakani ko kien ko ba jeling ane diale ko kien ko na gajen wo de jangaj ngum la roda ke ki football ka biatamal